Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Chorus Marwen, Ubadeu Secretary in Charge ka Meghalaya Pradesh Congress Committee Nongpo Constituency, mentakas ngiu lawan ay kasiti no kam ho President ka MPCC Uba Vincent H. Pala. Habakran sikilat patay kubor Uba Chorus uloong bakat badang mi kisngi, loi i bakaseng Congress kadang telot bat kamdan ka jinge trailang, lani ka jinge songtu jingmut, kam tam hapo Nongpo Constituency. Uba Chorus ulay tu bakadan ka jingpet siliang kaman, yagi dukot kaseng, Kibala judan hapo kaseng la slemba, bat kiba juyay kershan ya kaseng, bat day halor kani kanong rem, ba kiba buon kipat ba na kisispa arpu pratali kisnong, kiba kershan ni ko kongres, kim kwa shu bandan mat kaseng. Shu loong baka jing tap ikibri hapo kaseng kongres menta kamtam hakaban jit, bat penyang iki kertong, kam nong shu hakata ka rukom ka ban pet beniak shwa, bat ya kibri kibakit ya ka kam jo kaseng kongres, kim yo hendai la yo penban da kibadang shuwan, na kiwei pat kiseng. Uloong ba sngow dan jing mentoy shu, bandang dan bat tre hapo kaseng kongres, namar kipat ba baro shispa arpu pratali kisnong hapo Nongpo Constituency, kim ay jing kershan shu ya kaseng kongres. Ngadu bangat tiap vote nongkong ke vote dengan kadis kongres, hadu ke last election. In fact, haki por pala dep ngam dedai bakit kam ke parti kongres. Tre hadin ba ino ba amiral bonds mulai ya ke parti, hadin ba ino MDC. Te nakaliang jong ke MPC, nakaliang jong presiden ilawan per request yang ban lum lang be kongres apo Nongpo Constituency. Bat lele kumta re kat pangindang mi kesni na i ke parti kadang plot nomor kali kamdon ka jingya trilang lan kamdon kata ka benong haktin parang well organized ma kamtam Nongpo Constituency kamtam ki long neglect pa ya kini ki grassroots worker ki badai ki original ki ba ditebut di kongres e halor kini kamrem baki bapun ki white ba na ki sispa apo prasnong ki bangala julai bania seloke ki ko asu bendon ba kongres nomor ba jing tap ya ki breu kongres mata kamtam ki candidate im de day e breu bakit ya ka kam na parti kongres idi bawan na kawai parti DP re nyumangi la accept i hap na ka liang jungi re bun pa ba hi ki accept i batte halor ta kanong rem ngaro nganom don jing mutsu la dengan tre ba parti kongres bagi pa ba kim baro sispa aku price nong hapo Nongpo Constituency kim support su ha baro kawai re boy hi katlot ngam kam dali jeng kam idon jikirnan rem job yang ban wan bang na pore district takani ke jingmi jong phil ase kadi himut ban mi pa ba ela dia na himut ban kersan ni no kani election pitip ba ngadi ba kora somde politician nado ipor dalai de boy kura ngapau pau perthai mde politician ngapau perthai we nag bala nosnya haseng haka imlang salang ka bay kura andai ngam purom ya ka parti ngai ka parti de halor kita kanorem nga pediang ke jingker pat ke MPC bahkan thungnya ke muskatri jong ke MPC ban in charge ka Nongpo Constituency bandung ban lang biang ke parti andai haba gila ay ta kalong korban kit yang ta kalong korban pause kam don pat ka jing ya trilang lane ka jing burom lang eki grassroots lokal de ta kanorem ngam sudon jing